Lijep pozdrav svima i dobrodošli još jednom na moj kanal Kuhajmo zajedno. Danas ću vam pokazati sve trikove za savršenu pavlovu tortu. Za današnji recept bit će vam potrebno 6 srednjih bjelanjaka, 330 g šećera u prahu, 3 žličice jabučnog octa, 2 žličice ekstrakta vanile te 3 žličice kukuruznog škroba. Recept za pavlovu tortu vrlo je jednostavan, no u isto vrijeme je tehnički jako zahtjevan ako ju pravite prvi puta. I tu ću vam pokušati maksimalno olakšati trikovima koje je potrebno znati. Prije svega jaja moraju biti sobne temperature. Pri odvajanju bjelanjaka ne smije vam se dogoditi da vam imalo žumanjaka završi u bjelanjcima, a posuda u kojoj mutite bjelanjke mora biti čista bez tragova masnoće i potpuno suha. Sada kada smo to obavili i počeli mutiti bjelanjke, nekoliko naputaka. Bjelanjke počnite mutiti mikserom na niskoj brzini. Na mom mikseru to je druga od 5 brzina. Kada vam se nakon 2-3 minute počela stvarati pjena, vrijeme je da postepeno počnemo dodavati šećer u prahu. Ako nemate šećer u prahu, možete raditi sa običnim, ali će biti potrebno puno više miksanja da se šećer otopi u bjelanjcima. Kada ste potrošili sav šećer, povećajte brzinu miksera na maksimum i miksajte dok ne dobijete čvrsti snijeg od bjelanjaka. Meni je za to bilo potrebno 20 minuta miksanja. Kada smo završili sa miksanjem i imamo čvrsti snijeg, u njega ćemo dodati 3 žličice jabučnog octa i 2 žličice ekstrakta vanilije, te sve još jednom izmiksati oko minutu. Na samom kraju dodajemo 3 žličice kukuruznog škroba i sve ručno promiješajmo. Sada kad imamo gotovu smjes od bjelanjaka, možemo pristupiti oblikovanju torte. Najprije ćemo papir za pečenje zalijepiti za tepsiju koristeći malo smjese od bjelanjaka. A zatim ćemo uz pomoć slastičarske špatule oblikovati oblik gnijezda. Kada smo dobili željeni oblik, vanjski dio ćemo ukrasiti dijagonalnim potezima da bi dobili oblik vrtena. Sada ćemo staviti pavlovu tortu na sušenju zagrijanu pećnicu na 100 stupnjeva 2 sata te ostaviti unutra dok se potpuno ne ohladi. Ostatak ove prelijepe priče je vrlo jednostavan. Gornji dio pavlove probit ćemo žlicom, napuniti šlagom te voćem po želji. Ako vam se sviđa ovaj recept, ostavite like i komentar. Do gledanja i dobar tek! Prije samog posluživanja i posuti šećerom u prahu.